Play Piba Roshak Tup Khubor Kadon Bosco Media Network. In a Pashwash Kimat Kiba Kongsan. Nakabenta ban Kio Habarok Kiliang, Pensluru Vice President Kari India, Ban Pinjanaya Kurukom Shna Surok Hakitan, Chate, Lamingi. Bu Mau Nongrim Vice President Kari, Ban Pinbha Bat Pinhe Yakasurok Ba NH40. Lab Bomb IED, Nakmat Office Trekam Ka NPP, Lachmer. Sedang Shongshit Kale Air Election Ha Mauplang, One Ya saw NPP Naki Party Baper. Tementang ina Pashki Khubor Ki Bakambanya. Hinekasni u Vice President Ulabu yu Mau Nongrim Ban Penhe Ban Penbhaya Ka Surak Ba NH40 na Shillong Shadauki. Habakrench ki lab tai Khubor ulai Khuble ya ka Ministry of Road Transport and Highways jong ka Sarkar Meghalaya bat ka NHIDCL. Hakani ka sngi bulakit bogru bakin laban pendep ya kani ka project hakapor balabu. I once again congratulate the ministry. I am happy to be here to lay the foundation stone for upgradation of NH40 between Shillong to Dwaki. I congratulate the ministry, central government as well as state government. I wish all success for this landmark project and hope that it will be completed within the planned time frame. My best wishes to the people of Meghalaya. Khubor Na Ka Jylla. Jai Hind. Habakran hakani kasngi uveng kaya naidu ulawan rai ki mat ki bakongsan ban kentio ya kayo ka kot kathan lingba ka jingpen pha bat penhe ya ki kat ling suin lingba ka scheme regional connectivity scheme bat penya so ya kathan bat ki weipat ki jaka jong kari ula banru halor ka phang ka jingpen he ya ka surok ba NH40 ban kentio ya kayo ka kot ka jilla lingba ka tana jungo kai perthai nakabapen I baka Meghalaya ka dei ka wei na ki jaka balaban kringi ki brio na keleng ka perthai badru ki brio ka than ki dei ki ban shim ka buya ka ni ka jing itanat henre kim dei pat ban pensnio ka maryang da kumno ru. I'm happy to note that there has been a marked improvement in connecting Shillong to other cities through direct flights under the regional connectivity scheme. I wish to see more direct flights from and to the northeast. Once this COVID situation is improved, the air connectivity also will resume fully, and then you will have connectivity with the rest of the country. Haka South Rik mentau benai risau arhajar apoi ki nong tre jong ka National People's Party bat ki brio ki bayai lentin ki lai I ya kawai ka pla ba bu hajan khadop jingkhang bandrung sho office tre kam jong ka NPP ka badon hala chumer. Marsini I yakane ki nong tre jong ka office NPP ki la pentip mar sha ki pulit. Haka por lai siteng ki pulit penlip bom ki lawan sha kani ka jaka bat ki lalap badon du bom IED hapo jong kani ka pla bat ki pulit ki la penlip yauni bom shwa bonu butai. Halor kani ka jingbu bom ka seng HNLC ka lakam baka don kti ban bu yauni bom lingba ka kerwa bala penmi do secretary ka HNLC usain kupar nong trau haka social media ka Facebook. Ni yo diktik ya kani din no ka don ka bami gitu. Dah hadin bala ami ka tu ka ni nasti serum bagi orang badan gum tahu bom gum tang itu tinggal lewat ni lah ikutnya apa ni apa compound kan abang ngelak itu abang ngelak sabar ngai don iklah mar sentik ikutang ngai itu kibor kulit bat ki kila elek kam ka benakam kila awan ki bom squad awan USP kila elek ki ka Ka election shiteng samoy ha mauplang kelas dang ban shongshit bha hadien babun ki nong elam jong ki weki party kilawan ban ya so pediang buram bun ngut bha ki nong elam jong ki party badon ha ketika constituency contribute ba Chester Warjri na ka HSPDP ha kan ka sngi ba pediang buram ya ki nong elam la don na du u president NPP East Khasi Hills budget kurba kumjuru u general secretary ba I Norton Song na lor u president ka NPYF mauplang ba KS Kharshiyeng na lor ki wei Kran hi kung brio ipan pa wajeng sosi ba klan iba eskesun mereka yo lesi ketika sinyang go boleh bawa mat pang yo lesi kani ke parti kelak banyak di alam Indonesia yu ti keting kini kumba pi keli medan kunu kani gambar ke parti ka kunu kat ni ngut ki bio ini kani jing sui jo ki kwa ahiru banyak trelang marpi pende tangkoi ke sunong ni do ngani
Nomor bakapor kam sa su ngila hilum lang si sulum bakadi ke sini sa thaja chan. Ti halo itai no re mi ki bun ki Shillong ba. To nang ni jak ma nginang pensan su khair kat ka ji trelang pat ka blok. Ti ngabu general secretary jong ka NPOF is councils hago jo por como president jong ka NPOF agene ka po mo plan constituency. Tinggi semi kan igelinti kenapa ngila ban pentulun ni kam. Ya habi deh pada kita jingkling itu mentangi dan kapsal kasan delegasi nong. Ngadon kerkot ingin ngasumai pang kenal kepanyola neng ketain kenrok keber kenong kemain neng kembap nong nong kemarum mau stang nong wa kerpe lingdo kemblang kiam nong wa lam kini benang don su kini kiwan mentang. Henry nalor kini benang don su teman nampor baka perut mi brom ke perpol jong keseng jong ke sarkar imla ban Kawai ke skuti kepadon yu number ML10C 4221 kala sya selat ha kawai ke trak ke bemla ban itu satya ha ke Shillong di hari boy. Ha ke ba ki armut ki beri ki basong ha ketika skuti ke laman saujer ha ketika jingja. Haba persang ban wat jingtip nei ki beri Shillong ki itu ba ketai ke trak kala ya bet bat klem sange satya ba haba ki beri Shillong ki i ba ketai ki armut ki lathya surak kumta ki lalik ban yarap iki bat lapun kit no marmar sya civil hospital nongpo. Badak itu ki Khubor ngila poisha bekut tak ada begini syambiang kublai shibun.